Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma kuwukuthi-ke usamusha kulona-ke leli khasi-ke leli-ke noma-ke ukuthi-ke uyaqala ukungena kulo-ke, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase, ungaphumi ucindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje kubiza imali. Kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke lemnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi ube sethubeni lokuthi-ke ukwazi ukuthi uyoqhubeka uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ey'shisa ebhensile engiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje ukuze ngakuphuthezi indaba ongenzi njengamanje ukuthi-ke ungabe-ke ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba luthe lona-ke namhlanje-ke la ngilethele udaba oshaqisa ngendlela eyisimanga-ke laphana-ke ezingenayo-ke zithi-ke sekubulawe isihlobo sika-Jacob Zuma, sibanjwa inkunzi maqede sathathelwa imoto. Owesifazane ozalwa komalume baka-Jacob Zuma ubebanjwa inkunzi esemotweni yakhe, izigebengu zibe sezimdubula, washona maqede zathatha imoto yakhe zabaleka. Nokuthi ngokuhamba kwesikhathi yatholakala e-scrapyard imoto, kwaboshwa umfana oyisihlobo sakhe lo mama. Lesi sigameko senzeke eMbongolwane e-KZN laphana-ke. Kuthiwa-ke umfana-ke oboshiwe-ke uyisihlobo sakhe-ke lo mama lo oduduliwe. Kusolakala ngathi-ke makuvela umkhondo nguye-ke hlampe okhiphe o-connection noma-ke hlampe-ke ube khona-ke akukacaci kahle-ke laphana, kodwa-ke umama-ke yena-ke baqale ngokumdubula before bathathe imoto-ke laphana. Manje ngicela ma-comment section ufusho uve lapho ukuthi wena ucabangani ngalo-ke lolu daba-ke lolu bese wenza okulungile nje ungixhase, ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje kubiza imali. Kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke lemnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke uyibe sethubeni lokuthi-ke uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha engizobe ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje.